Yeah. Salibonani njalo ke bafundi abahle, abafundi ubhalo lwesibili. Siyalamukela kusifundo sethu sanamhlanje. Isifundo sethu ngesesiNdebele. Namhla ke sikhangela indatshana yokuzwisisa. Sizathi ke sibaleke sindawonye indatshana njalo bese sikhangela ke ukuthi singaphendula njani imibuzo. Indatshana ke lezathi siyibale namhlanje ngizaphinda njalo ngikuthumele umakhala ekhukhwini wakho. Anti siyamazi umakhala ekhukhwini? Ifoni angitsho zathi ngikuthumele ke indatshana ukuthi usuzibalela ke usuwedwa ke ku-Google Classroom uphendule ke imibuzo egwalweni lakho. Sezwanana? So kumele ukuthi ke sikwenze okwakhathesi ukuthi kumele ukuthi silalele. Awubhali lutho okwakhathesi, ipenseli yakho usiba lwakho ulubeke phansi jikele. Beka usiba lwakho phansi okwakhathesi ulalele ke indatshana. Indatshana emnandi nami ngithe ngiyibala ngakholisa kakhulu ngathi hey abafundi bazayikholisa lapho ngoba yakwazi ukuthi izinja bayazithanda. Ngobani abalenja ngakibo ngesibona? Phakama isandla nxa ulenja. Abafuya inja ngobani? Jeremy lilenja? Jeremy kulenja? Yebo. Yebo phela ibizo layo ngubani? Jeremy. Ngithe ibizo lenja, ngithe ufuyile yini inja Mnumzana Jikede? Ulenja yini ngekhaya? Uyayazi inja kodwa Jeremy? A dog? Yebo. Do you have a dog at home? Kulenja yini ngekhaya? Hayi. But manje indaba usithi inja yangekhaya nguJeremy layo. Liyamuzwa kodwa ukuthi uthini Jeremy bafundi? Khai, silezinja yini ngekhaya? Yebo mbalisi. Yebo phela zingaki ekhaya izinja? 2. 2. Besifunda ukubala kuliyani iviki. Sathi nxa kunje sithila asithi 2 ngesindebele sithi zingaki izinja zethu? Ilezinja lezingaki ngifaka izinja ezimbili. Ezimbili. Siyabona. Isibili. Mufaro lilezinja lina ngakini? Inja. Inja lilenja ngekhaya? Asila. Alilanja. Ngakho ke Mnumzana Machinga utha lilayo inja yini? Hayi. Kalila inja. Inja ke iyaluma ke kumele ukuthi ke sinanzelele. Kodwa ke inja ke iqhakathekile kakhulu ngoba nxa kulamasela iyakhonkotha. Angitsho? Iyakhonkotha nxa ukuthi besilele sihle sivuke sesibekwazi ukuthi phandle hatshi akusamanga kuhle. Angitsho? Ngakho nxa silayo futhi inja siyifuyile kumele sibone ukuthi siyayinika amanzi, sibone ukuthi siyayinika ukudla, konke lamathambo ngoba ithanda ukuqhoba amathambo. Angitsho? Liwananzelele konke amabala wona lawa engiwakhulumileyo ke. Sithe inja iyakhonkotha njalo iyaqhoba ithambo. Angitsho? Right. Indatshana yethu ke yanamhla ke zathi ke siqalise ke ngizathi ke ngilibalele mhlawumbe sizayibala kumbe kanye kumbe kabili. Angitsho? Lawe nxa usuyibala ke ngekhaya nxa kuyikuthi kawuyizwisisanga uyayiphinda uyibale uyiphinde njalo uyiphinde futhi okwesithathu nxa ukuthi kawuzwisisanga. Right. Inja yethu ke kuthiwa ngudlakubi ilibizo lenja yethu. Angitsho? Udlakubi yinja eyayilisela njalo iyisihwaba. Ngelinye ilanga yantshontsha ithambo lenyama emtshadweni komafu. Yabaleka yangena igusu. Umdlwane lawo wadobha iqatha walandela. Udlakubi uthe ebona umdlwane uthwele iqatha walahla ithambo. Waxotshana lomdlwane. Umdlwane uthe uyibona waliqotshela masinyane iqatha lelo. Ithe isagxoza indenda wathutsha ukhanka wathoba ithambo lawo. Udlakubi walahlekelwa lithambo ngenxa yobuhwaba. Ngiyathemba ke lizwile ke indatshana yethu ke. Angitsho? Ngizathi ke ngikuphindele ke. Yebo mbalisi. Akuphindela ke masinyane ke kathesi ansena kuba la ngiphuza ngoba selike layizwa. Angitsho? Mhlawumbe kukhona ongabe ungakuzwisisanga. Udlakubi wayeyinja eyayilisela njalo iyisihwaba. Ngelinye ilanga yantshontsha ithambo lenyama emtshadweni komafu. Yabaleka yangena igusu. Umdlwane lawo wadobha iqatha walandela.
UDlakubi uthe ebona umdlwane uthwele iqatha walahla ithambo waxotshana lomdlwane. Umdlwane uthe uyibona waliqothela masinyane iqatha lelo emlonyeni. Ithe isagxoza indenda wathutsha ukhanka waqhoba ithambo layo. UDlakubi walahlekelwa lithambo njalo walahlekelwa leqatha kasalitholanga ngenxa yani yobuhwaba. Angitsho singakaphenduli ke imibuzo yethu ke yanamhlanje bafundi, kulamabala akade khona kundatshana la enzathi ke ngiwadobhe ngiwakhethe siwachaze ke ngamafitshane. Isela kanti kuyini? Kwathiwa umuntu ulisela. Umuntu onjani ke lo okuthiwa ulisela? Jeremy, onjani okuthiwa ulisela? Hayi. Ungadli ipenseli leya sonto edliwayo le Jeremy uyibeke phansi. Isela kuyini khaya? Umuntu onjani? Umuntu otshontshayo. Ye, kuqondile, isela ngumuntu otshontshayo. Kwesinye isikhathi nasedolobheni nxa sihamba singathi silele, isela ayajwamula. Balisi. Yebo khaya. Balisi. Yebo. Futhi angangena echama window. Ye, nxa befuna ukuthi bangene ke ezindlini amasela bayabulala amawindi, bayachaya amawindi. Abanye babuya bethwele konke lamahloka bagamule izivalo zethu. Amasela kasiwathandi. Angitsho labantwana futhi abangamasela hatshi kasibafuni ukuthi umuntu engavela abeke ulutho lwakhe phansi kumbe imali kumbe kuyini uthola isinyamalele kayisekho, iyabe ithethwe yini? Lisela. Angitsho right. Elinye ibala ke isihwaba. Umuntu onjani kokuthiwa yisihwaba? Umuntu ohaba. Umuntu onjani othiwa uyisihwaba? Asizameni phela sikhulumeni. Isikhathi sokukhuluma lesi. Umuntu ohabayo. Ye, ukhayile umuntu ohwabayo. Ye, uqondile, isihwaba ngumuntu ohwabayo. Kodwa ukuhwaba kanti khona kuyini? Singathi uyahwaba. Amabala la uzasebenza kundatshana yakho. Mfaro, umuntu ohwabayo kanti ngonjani? Umuntu njengaye mayesiyahwa. Ukhayile sibili ukhanya uyakwazi ukuthi isihwaba ngumuntu onjani. Umuntu othe sidla, sithi udla ehwaba, udla masinyane phangise futhi adle aqede, efuna ukuthi ancitshe abanye, angathi ngumuntu Lama-chips ahwaba. Ye, ukhayile uthi lama-chips abanye bayahwaba. Angithi umuntu yabe lawo ephepheni lakhe adle masinyane ukwenzeka ukuthi ancitshe abanye, kodwa efuna ukuthi abanye bamuphe amanye. Isihwaba ke lesi, umuntu oncitshanayo kakhulu ekudleni. Angitsho right. Elinye ibala ke umtshado. Kanti kuyini umtshado? Kuthiwa abantu Umuntu otshadayo. kuyobe kusenziwani kanti nxa kusemtshadweni? Kuyini ongangitshela khona? Kunobani kade emtshadweni? Singabona ubani emtshadweni? Esimlanda. Lomakoti lomkhwenyana. Uhlakaniphile wena Khayile. Uhlakaniphile, siyabonga kakhulu. Ye, emtshadweni siyaba silanda ukuthi sibone umakoti lomkhwenyana lomyeni. Angitsho asimbizi sithi ngumkhwenyana kodwa sithi ngumyeni. Siyaba silanda ukuthi sibone umakoti lomyeni wakhe. Ugqoke isigqoko esinjani kathi Mufara? Umakoti ugqoke isigqoko esinjani? Mufaro? Yebo, Balisi. Ubehave ukuthi umakoti ugqoke isigqoko esiyi-white. Wena ke Mufaro uthini? Mina umakoti uyagqoka ezi-white. Esimhlophe. Angitsho ngesindebele kasithi white. Ngigqoke izinto eziyi-brown lezicathulo. Ye, umakoti ke ugqoka isigqoko esimhlophe nke. Esimhlophe njani? Esimhlophe. Kuyabe kuyisigqoko esitsha esihle. Angitsho siyaba simhlophe nke. Umyeni ke engagqokani kathi umyeni? Umyeni wakhe engagqokani? Jeremy, Isudu lezicathulo zakhe eziyi-brown. yeah. Abanye nabasibili ukuthi sebeke bafika emtshadweni. Umyeni ke isikhathi esiningi uyabe egqokile laye isudu entsha enhle. Angitsho lesicathulo mhlawumbe ebophile konke lethayi yakhe laye ececile laye umyeni ngoba kusemtshadweni. Angitsho
Igusu ke. Igusu kuyini? Kuthiwa izinja lezi zabaleka sangena igusu. Kuyini kanti igusu? Kuyini igusu bafundi? Abanye bayazamula ngiyababona saba sesibhala imihloliso kathesi abantu bezamula sesibhala imihloliso. Igusu kathi kuyini? Lina lihlala edolobheni mhlawumbe igusu kanti Ezabantu. igusu ke liganga. Igusu liganga okunezihlahla eziningi. Kuyaba Iganga. liganga okunezihlahla njalo kuminyene. Sithi kuyini? Ligusu. Behave Machinga. Wena sizakulwa kathesi angitsho. Right. Elinye ke ibala ke esizathi ke silikhangele ke elokugcina umdlwane. Kuyini kathi umdlwane? Inja encane. Kuyini Khayi? Inja encane. Ukhayela uthi yinja encane. Abanye kathi bona bathini Mufaro kuyini umdlwane? Umdlalo loyincane. Umdlwane onjani? Khulumela phezulu phela nkazana enhle. Umdlwane kuyini? Izinja ezinye. Alright. So kuyisikhathi sokuthi uJeremy la akhulume. Kuyini umdlwane Jeremy? Kanti kuyini Jeremy? Behave. Kuyini umdlwane? Umdlwane ukhayela uthe yinja encane. Ngumntwana wenjakazi. Angitsho injakazi ke ingathola abantwana sibabizi kodwa sithi ngabantwana sithi imidlwane. Angitsho bezwakala? Njalo umdlwane ungaba ngowengulube. Nxa ingulube layo ilabantwana sithi imidlwane. Ibara lakhona liyafanana. Lendlovu futhi inyamazana lale enkulu lalele endlebe inkalakatha. Nxa ilabantwana layo sithi imidlwane. Ngakho ke kulenyamazana ezintathu ezingaba lemidlwane: injakazi, ingulube lendlovu. Angitsho zibalani lemidlwane. Angitsho bezwakala bafundi? Yebo mbalisi. Akuntshele ibala elilodwa ke olifundileyo ke namhlanje. Kulawe sesiwaqambile utshele nje elilodwa nje zwi olikhumbulayo kulamabala esiwakhulumileyo. Ungitshele ukuthi belisitshoni. Sibona kade belalele. Elilodwa, ibala elilodwa kulakade siwachaza. Umdlwane leganga. Yiliphi Khayi? Umdlwane leganga. Nje elilodwa ungitshele ukuthi litshoni. Khetha elilodwa. Elilodwa Khayi usuwaqambile uqamba amabili. Ngithe khetha elilodwa kona lawo waqambileyo amabili. Khetha ibala elilodwa ungiphe ibala elilodwa. Umdlwane kuyini umdlwane? Umntwana wenja. Kuqondile. Mufaro wena lakho ibala elilodwa olizwileyo kulakade siwaxoxa kathesi. Umdlwane. Umntwana wengulube. Behave Machinga njengoba ulokhu uzamula ngicela ibala elilodwa elisuka kuwe kade uzamulile silokhu siqalisa isifundo sethu. Sesiyaqeda ulokhu uzamula. Ngicela ibala elilodwa Machinga. Maningi amabala esiwaqambileyo. Bekule gusu, bekulomtshado, isela, isihwaba. Kathi belingalalelanga. Jeremy ngicela elilodwa ibala. Jeremy? Yebo. Khuluma phela. Ngicela ibala elilodwa olizwileyo. Usunwa indlebe konke lentamo khona lapho Jeremy. Ngicela ibala phela elilodwa.
Angikwazi. Awukwazi ukuthini kwakhona futhi Jeremy thina amabala kade siwakhuluma. Isela sithe kuyini? Isela kuyini Jeremy? Antu zile ukuthi isikolo ziyavulwa nje masinyane Jeremy. Yebo. Yes, sizathu ukubonana maduzane nje, angitsho. Right, amabala ke sithe sawaqamba ke namhlanje. Esikade siwakhangela vela kundatshana nale kade siyibala. Uzathi wasebenzisa amanye uzawachaza njalo nxa usubhala umsebenzi wakho, angitsho. Sithe isela, isihwaba, igusu, umtshado, umdlwane, angitsho sizahlangana lawo ke emini. Ngoba bathe siphenduleni ke imibuzo mayelana lendatshana yethu le ebesiyibala. Kuthiwa dash wayelisela. Kuthiwa ngubani owayelisela kundatshana le? Ibizo lenja. Ngilitshele kanengi ibizo lenja le kade sibala ngayo. Kuthiwa ngubani kathi ibizo layo? Yiyo kwathiwa yayilisela. Ngizathi ke ngiphinde njalo umzila ke wokuqala wendatshana uDlakubi wayeyinja eyayilisela njalo iyisihwaba. Owayelisela ngubani? Ibizo lenja ngubani? Lalela, kuthi uthi kalilalelanga. uDlakubi yinja eyayilisela njalo iyisihwaba. Ngithe ubani? Sihwaba. Ubani? uDlakubi. Ibizo lenja kuthiwa uDlakubi. Ngabe ibiza inja le bayibiza Sihwaba. uDlakubi, angitsho. Sihwaba. Wayelisela, uDlakubi wayelisela, angitsho. Right, sikhangele Yebo. olandelayo wesibili masinyane, isikhathi sethu sesingathi sesibaleka. Watshontsha kuyini akuntshontshayo kathi uDlakubi emtshadweni la watshontsha? Kuthiwa uthi selikhohliwe. Watshontsha Mufara? Wayetshontsha ukudla. Yes, watshontsha. Wayetshontsha. Qedisa phela Mufara, watshontsha. Wayetshontsha ukudla. Iqhobani kathi inja, kuyini engakuqhoba? Inja iqhobani? Ngithe nxa ufuye inja kumele ubone ukuthi uyayinika amanzi, uyinike ukudla, uyiphosele omithi amabhonzo, amathambo, angitsho. uDlakubi watshontsha ithambo emtshadweni, angitsho. Umdlwane wona watshontsha. Jeremy kathi ubhalani khonapho jikeli, akula nto oyibhalayo, lalela kimi la. Umdlwane watshontsha. Ithambo. Ithambo. uDlakubi nguye watshontsha ithambo, kodwa umdlwane kuthiwa watshontsha iqatha, mhlambe kwakuyinkalakatha yeqatha lenyama. Uthi umdlwane yiwo waba lenhlanhla, ngitsho, ngoba wona watholani iqatha lenyama, angitsho. Right, asiqhubeke. Right, asiqhubekeni ke sihambe ke kunumber 4. uKhanka kuthiwa yena waqhobani? uKhanka yena waqhobani? Sithe siqhoba ini kanti kasiqhobi inyama, esingakuqhoba kuyini? Okungaqhodwa yinja kuyini? Amathambo. Ikhanka lamthathela uDlakubi, angitsho, laqhobani ithambo. Umtshado lo ungaphi? Wawungakobani umtshado?
umtshado wawungakobani? WakungakoNdlovu, wawungakosibanda, wawungakobani? Yo. Wawungakobani ikhaya lomtshado? Yo. WakungakoNdlovu, sisakhuluma abantu bakwaNdlovu thina khona lapha ekhaya. Umtshado wawungakoMafu. Wawuvele abantu bakoMafu-ke lapha emtshadweni. Angitsho? Right. Uzathi-ke isifundo sethu-ke siphelela-ke khona lapha mayelana nendatshana lokuphendulwa kwendatshana. Sizathi-ke siyekhangela-ke umsebenzi wethu wona lowo futhi ozahlangana lawo mayelana ngodlakubi. Uyibale indatshana, uyibale kabili, kathathu, ubusuphendula-ke imibuzo njalo uchaze amabala enzatheni kuphe wona lana kade siwachaza-ke khona lapho kwisifundo sethu. Isikhwaba, isela, igusu, umtshado, umdlwane, yamabala ezathi-ke siwakhangele-ke siwachaze sibhale Ikhanga. zethu lekhanka. Lisale kuhle bafundi bogwalo lwesibili. Sizahlangana njalo sekuseni. Bye bye.